Kubor nakaslem jong unongsan hima. Benar IBD batuk COVID-19 mentaksi akhir benai Jun arhajar ahway kikis kibatamai paro kilong sanspa laifu ar bat kibala recover kilong news pa hadway paro kelum lang ki total active case mentah mengidon kilong Riu Hajar South Pa Lang Batna kini Arhajar Haspa Riu Fulai Kidon hapo East Khas Hills Bat Haspa Shpo hapo Ribhai District Kibakhlad no Nadu menim jahmir hadu mentah kilong Arf Sawut pada kini ki Arf Sawut Ar ide hapo East Jaintia Hills, Hatsau hapo East Khasi Hills, Wei hapo Ribhoi, Ar hapo West Garo Hills, Patsam hapo West Jaintia Hills. These are the updates on COVID-19. Terkait kia kibasakta on COVID-19. Nadu ubnai Januari Arhajar Apo hadu Desember Arhajar Apo kilong South Pa Sapue pat nakini South Pa Sapue arwot kladno nadu Shitari Januari Arhajar Apue hadu Lifeway Terekumi Arhajar Apue ki Petrai hapo nak ya working health workers di masyarakat how COVID-19 kilong South Pa Hadway. Bat lagi ni South Pa Hadway kendai iklat no. Bat lagi ni kendai bat lagi ni South Pa Hadway aspa Andrewway kila recover. Sispa Sapue kidang long active pat kendai di baklat no itu bilang kendai dulu mentak ni these are the updates as of today.